Menurut Mane cinta teh naon? Menurut orang mah cinta teh arek bener, arek salah, anger we lalaki nu salah. Aku tak tahu apa yang terjadi. Menurut Mane cinta teh naon? Menurut orang mah cinta we, tapi malam minggu ulah di jero. Siap, menurut Mane cinta teh naon? Ngapaso jeung aing nyeblak jeung aing teh kawin jeung batur goblok si hatur goblok. 12 in the morning, pop shells for a living and baby gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas. Oh begitunya. Menurut kamu cinta teh naon? Cinta teh. Cinta teh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Dio KOG. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe channel gue, dukung gue terus biar gue terus berkarya buat kalian gitu. Sekarang jadi gue itu mau fokus di podcast. Nanti gue mau ambil mereka yang maksudnya penasaran buat ditanya aja gitu guys.